Sawubona mngani, unjani? Ngiyaphila mina. Ngoma ke wathanda lona lokuvuselako. Sengibuyile namuhla sitawuchubeka sifunze ngelibhayibheli. Namuhla sitawufunza ku-Proverbs 19 verse 20. Kulesson yethu yanamuhla sitawufunza nga-Proverbs 19 verse 20. Asesimfunze Proverbs 19 ukuthi uthini? Proverbs 19 verse 20. Lalela umyalo, wemukele kufundziswa, kuze uthole kuhlakanipha. Nalo-ke livesi lethu nalamuhla. uNkulunkulu uthembisa kuthina silalela umyalo, simukele kufundziswa, sitotfola kuhlakanipha. Ngiyakufuna ke mina ukuhlakanipha. I'm sure nawe uyafuna ukuthi kuthiwe ungumuntu lohlakaniphile, angithi? Okay ke bangani, asesifunzele ivesi lethu lanamuhla. Namuhla sinesivakashi. Nangithando. Igama lakho ngithi Ngithando? Yeah. Lalela umyalo, wemukele kufundziswa, utotfola kuhlakanipha. Lithi libhayibheli kufanele silalele umyalo. Umyalo wabani? Umyalo waNkulunkulu. Umyalo lomcoka kunayo yonke ngumyalo waNkulunkulu. Lokusho ukuthi nasosonfene mngani, umfundisi afundzisa, kufanele ukuthi ulalele, utova kahle ukuthi uthini umyalo waNkulunkulu. Na ulalela abatali bakho, indirectly usuke ulalela umyalo waNkulunkulu. Ngoba lithi libhayibheli banifana kufanele ukuthi bahloniphe abatali babo. Kuhlonipha umntali wakho ku-include kumlalela. Phindze-ke nangabe uyakwati ukufunza, ubotifundzela libhayibheli. Ngoba libhayibheli ligcwele ngemiyalo waNkulunkulu. Mngani, leli vesi phindze lithi yemukela kufundziswa. Nangabe abatali bakho bayakufundzisa kufanele ukuthi ulalele. Na ufuna kuhlakanipha, njengoba nami nje ngifuna kuhlakanipha, kufanele ukuthi silalele umyalo, semukele kufundziswa. Nako ke mngani, next time batali bakho noma thishila wakho noma usesonfene bafundzisa, ubolalela khona utokhona kutfola kuhlakanipha. Until next time mngani wami, usale kahle. Utotfola. You did.